Balada don nu breu uba Indonesian arpusan san Paulak. Ban ong klam kan ni ko jing khmi lanti. Ta tang don klen su la da phang do. Hanrai kini ke dunia kidon ka jing khmi lanti bangan aikat ne bat bangan syem. Ya kontrak ang sokar. Lalu don kanunu ka jing tay, lada umla ban pen lada ka jing tay kamlong kat kum walamang. Hatu ka sokar kanut panong yai. Mental akan nuat mo kasokal banong banamay NOC ya kisemen plan la dalam dunia san Paulak lai Paulak harai balai pipet tay ka VPP ka baay si pau tengka ar pau tengka si spa tengka ar spa tengka. Audio Jungle. Kyong shem ka san pau ka si spa ngin senyang na kalau ka party na makinget makishamya makan wanra ya kasen syar kada ka bakut pat ba bai kham kwa ban keliru ikilong pa bagi samna sandang don mo nu rawan ubalik khwai hakapung bat ai jingbam baram bat nung khmi lenti banyo dok ha don tharai bolong kum tau rawan man ong ban lek sakapung khwai dok ha ban ai ka jung ai ban pen up dau jingbam baram ba khmi lenti banum yo bang kin khwa bet yo dok ha baleng ong kum ta pindape ya ka donation sa ka NPP kidon ki bodoniet daki folklore daki kror dan berdunia lagi Paulak ngakwa banong ngakwa bapintip badon kisimen ko company ki berdunia lai pesan lak don ki berdunia san Paulak balai te pin khonyo yu pat ba berdunia si power po pinka handai pempet silang kmat ki berdunia lai pesan lak san Paulak bat lada don kini ki berdunia lai pesan san Paulak hatu kan sudah tang donation kam klem kan no jing kemi lenti mantaka to sokar kan not banong banganong INOC sa kisimen company andala siyam niya kapisa padbabaye hatu don kita mo kita kibriyo kiban dunia arhusan lak klam kanon ng kimilanti lai Paulak sau Paulak kini baro nganong day banga keno banga kento haray nga susuba balado don nu briyo uba Indonesian arhusan san Paulak banong klam kanon ng kimilanti tatang don klen su rada fangdo hanrai kini ke dunia kidon ka jing khmi lanti bangan aikat ne bat bangan syem ya kontrak ang sokar lalu don kanunu ka jing tay lada umla ban pen lada ka jing tay kamlong kat kum walamang hatu ka sokar kanut panong yai mental kanut mo ka sokar banong banamay NOC ya kisemen plan lada la dunia san Paulak lai Paulak hanrai balai pipet tay ka VPP ka baay si pau tengka ar pau tengka si spa tengka ar spa tengka na mga takadaw pat ba bayik nga kawa yang ibangin husyal baban kentu ya piway hawa pimi baban let habot kamau yo don na preng jong pi ki las house kham ban jong ngitep bangin job bet hot ngitep bangin job bet yang baga jingkur khu jong play ngitep bangin job bet handai nga sukwa ban kentu ya pi khendia wat ong ra bangin song bet no hayeng na maka party kala job lupa nganom let habot na markiway kila let hab labi ong kumta lalong ngobong tu khna ngangan umlit ho exam rangan pass bet na maralit ho kiwe kanum laban long kumta na makatanga kentu ya pi nakani ka hinyok 100% ki bami balit habot sngobha ban tresitom sngobha ban pelat ya kapor ka jong pi bagani ka jing habot kan keu haduk prapo 100% lane khandai 4% lane 6% bat hangta klumat film na makatagadaw kani ka election MP manta kandai bi ka je khun namta arajar apupra namar kani kadaw babaro mantakis dang ban khuslai namar kani kadaw bamantakis dang ban tresitom kumaong epi rungyo awam day ban rungyo bampu tharo awam ju bampu tharo maka kadaw pat ba bayit kidon ki baong ka party VPP ban penkot noy ka baong iba hibing menne ban penkot noy ka party NPP tang hapo khana para ngakwa banya thuk khana pi kani kawai sasan minute dang dong kan mau bakan dia kanam kaburom kajala kajongi bagi jet ikinoyalam kelam kapisa kamkot tang kajala kajongi kalapoy siya kiway kiriru macam senam men badang don ni Dr. Ricky ipha yang sa po Nalanda University kapadon po Bihar banjatay banjather ban muriamir jumot bat sipaw tuli kiri habay day makakam kakam man penroy siya kitay nong kandok hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkran men stop bat nga di bangkran na siya jan mit hadien ni Dr. Ricky bladap bangkran ni Dr. Ricky ilet no na marihaban be si kiwi pat kikam hakata ka por damiet por bangi banja udon uwe usam law bawan po Philippines
Ubatray ba presiden jong ubatray po office jong presiden jong Philippines nang tangay don berarmut kinong Japan ki pangyesong nang hunta. Ngadang ong yaki utay urang ba ubang legit ngila penjok yung uklam kapisah ka jala ka jongi. Kung kumno katakalaban lang haba Philippines tang ka mayor election gawan pulo do kasaw kulor. Kimlaban ngit pagbabayad uniw samla na po Philippines uang bala nakatakal ang kabasisya na nakatakal ang banjia po Megalia kanli karibanla banjia po Philippines ukumjo na makataka daw pagbabayad kaya ka pangile po kajala kajongi kanungkot tanga kajala kajongi handa kanli kanam kaburam kanyay na serta kapateng benrew kan panuan kan kanakan perang ya kani karukom jet kajongi ya kinong mikmat sa kayeng dorbar tawan na mga takadaw pagbabayit daga jing sok kaya nga kantu ya piya kanila po balang pitap ya kabot ko jong pi omday ba pitap tang nakabanta ka jong pi pitap ru nakabanta kito kibang padyo bantap bot na mga takadaw kinbon menta menamanstap ngadang ii menamanstap ngadang ii bagidon kita nagiway pagkilang persya ki edit ya ka video ka jong ha ki edit ya ka video ka jong ha bat ong ba ngaong namarba kakiyo kamarbam kamardi akajala ka jong iday na marbadan kini ki check gate jong district council. Handre ka jingkran ka jong ngaong kini ki district kini ki check gate ki babian. Handre ki wengno ya ka jong bian ki butang district council. Ki persang banyalam bakla. Padba kay na markata kini kisngi ki banwan lay pindang buon ki video banwan sa pi ka jingkran jong Dr. Baskam kamtam ka jingkran jong Baardan. Kan mao padba baye. Bandon ka jaka jong Baardan kamlong ka basot. Ngakan mao ka por baklat makajingsun joy ba Baardan ka along hado kata-kata hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong kersyam na giway paki party kiyong hakajakaban klat u Dr. Ricky la de bang klat u Baardan hado kata ka po dor ka jinglong jong kajat benreo ka jongi na makata ka daw pagbabayik nga kwa ban kantu yu pida ka man siyang kabasngok ya kay ka ban jaya ka janglang ka jongi la dangim yu sosyo ya ka sur jong Baardan kay kabanjaya ngilang ng solso ya kasur Dr. Baskam kay kabanjaya ngilang ng solso ya kasur jong KPP karay ka siyang hangaba rapi na mga takadaw kulay subon kulay siya jamo nakabanta ka jong kapor ka jong pi bangangit skam bakum mangiyo ya kanam ka burom na kanikasnong ki election ki bladak mentaharu kamtam eng akan tu nakabanta ti biya saw na yemur kumjo ki bang jumi ban takbot so bahaban mi sakmat bat ban syanya ka party ka jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan ba komjuru nakabantai Dr. Baskam ngangangit halade bay Dr. Ricky lale katto i Dr. Baskam inang la ban le khamba ya ka e ka bela jule kublay sibon kublay siya jarmo haupra